Berikut prediksi susunan pemain PSM Makassar versus Persik Kediri, Liga Indonesia pekan ke-6, 2023-2024. Pertandingan ini berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare. 3 Agustus 2023 jam 16 WITA. Taktikal 3-5-2. Pelatih Bernardo Tavares. Berikut prediksi line up PSM Makassar. Reza Arya Pratama, Safruddin Tahar, Yuran Fernandes, Yance Sayuri, Detan, Yakob Sayuri, Muhammad Arfan, Akbar Tanjung, Kenzo Nambu, Wiljan Pluim, Everton Nascimento.